Mahapok Jarong ga Virao Kringa Joya Kapangay. Lam machine Hangchikoda Panga Duza Aka Aina Kani. Psalms 95 verses 1 and 2. Ralu itum broholi masod la sasa, itumuhi kame lungharjili matanda vausa. A kale bumli itumna ningashi aina ngasoda zangsa, itumna ali masod la aina ngasoda kamatan kon vausa. Hisai korali sovairano. Union Baptist Church we Silver Jubilee week. Kakaniya zinu service ni razang haya nutum sai korali. Ringapa shalam kami nga soda nga zin hui welcome sali shit talaye. Ari nga zinu service order hi kashay na jitaymi dalaye. Recording secretary si Miss Singso Pigay na Mr. Taring Ningshin anina sami dalaye. Choir seat hi PNCF choir bashin apami dalaye. Leader hi Pamijon jitung ina sami dalaye. Opening hymn ni theme song Sarah. Opening prayer, Dr. Warmatai Shinglai, Pastor South Lotion Baptist Church. Presentation Adam Naidalay, Jubilee Committee Wayna. Special items si Matisa Dalay, Karesa da CBS UBC Punger, Kakani Yali CYS UBC Punger, Kakutumali Mrs. Ayuila, Kamati Yali, Shongza Ramrinda. Tuig haya Adam ni UBC we sami sagasa worship team sagasa atumbing na Adam gasang huya lang ni hina hilira gazipsir hauga da atum nila ningashi masala sangay the special number akadzangak talay scripture reader he Miss Sonim Keshing, speaker Reverend Soringam Ningshin, executive secretary ETNBA, topic the year of Jubilee, closing hymn kekel number 460. Closing prayer, Reverend Pungning Asai, Pastor Alang Baptist Church. Hearing a zin Iran yene. Araitum Saikorana opening hymn theme song 451. Saikorana virali musod kamin musada kayak nganinga da sasangum se. se siasa se mirinui te kamatela
กชังลาขยากะกาลาบริบรานวิลิไลเสเรข้านวิขมทานวิเทขมเตจิลีอิทุมมกาชุงเรมันเนอิทุมีมิรินชงซาขังกุยฮิลีมาท่าไม่ได้มาชุงไม่ได้ริงเทขวายริงฉับขวายนั่นอิทุมนิโซมิโลนั่นอิทุมลีรังจอนมิโลนาวีปังชาโปลิชเตเลอาจูจูปลีคราเฮนึงชูดากระเจ้าวินิงลีอุกลุงลีมาสอดมีดักเลยนั่นลีนิงกชีมีดักเลยไซโกรฮีเรบรานั่นก็คุยมิโลขังสันนอิทุมบิงมิรินนั่นสวายขมีวิวังนั่นงจอนขมีวิวังนั่นลีนิงกชีนั่นลีมาสอดมีดักเลยงสินอิทุมิข้อครุมฮิลีเรบรานั่นอิทุมลีรามาตุยมิดาอิทุมลีจิงระหังสิมิโลนาวีปังชับกะโปเนอาเมนOpening prayer Sami Gahaya Kyashik by Dr. Wormatai Shinglai Pastor South Lotion Baptist Church Kajung Kaning Shere Aria Adam he presentation Jubilee Committee Limidalai ngasin atam hililla meeting ke jida sai koron na ngachang chan me tui ji presentation khang rai ne ta chen thalla jubilee sau bi da church winning ko tong mi khwai ji hi wang rang ning mi sitale presentation hi mata rang la ka recap ta chakmai ka the atam hi khui ka okay recap ta issue achieve speaker Reverend Soringam Ningshen, Executive Secretary ETNBA. Ojana hiwa akshika mirla. Zakmai ka jen ng soda ojale panglan nak tiaw ka sangay dale yana maya sir oja stay sir ni. Ojana awe atam kasak kya khale salala ngalang kajar kya le salala aso oja aka wat fese yu tu kham tu fege wa naga ngalang kajar kya khale salala atam chikat milaka yaru yu wangda hit da rami dak le hi wang ning sinaye oja li jing so da ning si share oja le Kakani le akamawi issue speaker live mohogamra zakmai mangji thera oja Reverend Ramyo Thing Phungshop akshida no khalebam when the family nang so dang ninga milo akamawi speaker ne ning share pam milo ja awi ashiwi panglan wa akama sami re kagathumali Issue yao ko homa ping kathara jang dale recap the issue Humbung Baptist Church when issue associate pastor rajang dale hiwa mangawak stage fa ka milo jena Alang Baptist Church pastor rajang dale mangawak ka milo jena Khambang Kuno Baptist Church amelodun we church ne Khambang Kuno Baptist Church pastor rather le kala Thangjing Pokpi Baptist Church we pastor rather le mangali kha kamilo mai oja so oja ning reso lui bank manager Phungyer CBI anala khagamilo oja ning reso
ning share ara present deacon board number 1 li verishang aungshi teni chaiza Ephraim Komodang leton makunga hang wauta da clipping jim mathang thang kha chok milo mangawak thengai ningshen sen chadang sojipem keshing athingla chithum Rebecca Ramshang bing na kha milo mangawak ena aruri helper sa mi dakle jingmi aungshi ena Jennifer Komodang ani la kha milo church we helper ni jingmi aungshi Jennifer Komodang okayจะมาเลยสักเจนนะ nextly อาตมาเคลีอิชิ church we helper saมีกษายะอาทุมเป็นอามิงขับว่าชกเกเนี่ยนะอาทุมลำมาทางหิวคารามิโลวจุงจิทุงวันซันริโนวาริโออาวุงชีไรนาวริโนมุงเรยอาวุงชีสงมจัจโจอาทุมเป็นละปังรันสังให้ทะเลปมทากบังอาวักขัดทักไม่ได้รามิโลก็ลีกับปมทากชิมครูเป็นนั่นแหละก็คุยมิโลวจุงจิทุงวันซันริโนวาริโออาวุงชีไรนาวริโนมุงเรยอาวุงชีสงมจัจโจสงมือเราไม่ยากเลยไปเฮอิชิพาสเตอร์ลุงเล่ที่ทัดตะเคลจังสมัยเด้โอเคโอเคอาจูวี presentation นี้อาจูอาจารย์นึงเขียนพออาจู presentation นี้นะไว้สักเกก็ละขวัดเลยสัลละอาคำมาทางจีเปมีมันเสไซโคโลลินเชียร์ presentation time khui mi khaya jubilee committee ba she kachung khaning share arai thumna special items yang khawai sau se khresa da CBS UBC phungyer ka khani li CYS UBC phungyer ka gathumali Miss Ayuila Mrs Ayuila khamati li shongza ramrin mathang marondar stage rakhui mi arono khresa da CBS UBC phungyer
ta chính rơ mi na na sa mi cơ hai khắc suy hi ai na ituna li yang da hok chui ra hay cả cả chỉ đan na li shura na vi pay chọn yun za chính ra mi rin pay da chỉ shu na li yang da hok chui ra hay cả chỉ đan na li shura na vi pay chọn yun za chính ra mi rin pay da na vi ga chỉ na uy mi chẳng khờ mơ mi ri đây na na y lỡ chỉ hô mi nở ga hai gì we ai na ituna li yang da hok chui ra hay cả chỉ đan na li shura na vi pay chọn yun za chính ra mi rin pay da chỉ shu na li yang da hok chui ra hay cả chỉ đan na li shura na vi pay chọn yun za chính ra mi rin pay da mơ ngơ chi mơ ra mơ khơi mơ ra mơ khơi mơ ra nơ vi va mơ ngơ chi mơ ra mơ khờ nơ mơ ra mơ khờ mơ ra nơ vi va mơ ngơ chi mơ ra mơ khờ nơ mơ ra mơ khờ nơ vi va ituna li yang da hok chui ra hay cả chỉ đan na li shura na vi pay chọn yun za chính ra mi rin pay da chỉ shu na li yang da hok chui ra hay cả chỉ Here we request in a kukila salo chaida. Ila sa khawai rang ningai re na tum katong an la kakla thai khawai da hymnal wila more kapong ping wivang 155 ila isak.
Tum la ta mol chung ngang Cross lui khat a ding Hate to give le zoom na melted na Can cross to till dam sang in gan they bene John said ki ha do na cho ai Can kang ai na hit cross lui to Calais see in ko kana kasi Can he take cross me to don't sing Ne kan lo ko do kan heti He to lay said me then Akida crossway to guiding in long sina aume Athen kel ngồi nấu chu alo pi da dala Calvary athi na Ngai nai hit cross me to Calais see in ko kana kasi Can he take cross me to don't sing Ne kan lo ko do To cross lui chung ngang thi san thế a lung hai a hoi ki dang ka chu ken ka mu Christa chung cross chung ngang a thu kim min da thi cây ai ngai đang min ai sắp thiên tai Ken kang ai nai hit cross me to Calais see in ko kana kasi Ken hit cross me to don't sing lo không to can heti to cross cây mà đi ta duy dinh đi game lên zoom tu na lệ để lâu để ni khát cả in mà nay in đâu đi alo pi na chẳng dinh dinh ta đi Ken kang ai nai hit cross me to Calais see in ko kana kasi Can he take cross me to do sing me Nika lo không to can heti
Ayu la he Churchan Puli Bum the Cleane Tau Tung away Shang au he Tau Tung leave up Shima Pan Gaine Churchan Puli Jiwi Miyu Satay But was Satay Laka Achi Cookie Lang me card and cookies halaga Octitatically yeah congratulations Mingaye Ayu la Ginupa do among Oja among Yam na nung shiraba husband ni adu mana pajana mabu yang bibo romni isai ju pajana tambi grabo romni akoi mayam na ayuina gi damakda amara khubak phu bije ning share ai man hilibom da kleping hing sonau bing he 2001 atamwi ngasonau serne itum atamakali UBC we ngasonau sir sada la sangrum sa jine yo la sa la ka twi sir hao jang yang lom thalang di yang hala tek sir gai ni ha tek la gong sir dang lai nei itum masam bang da 17 years itum hili la sangrum sa ye cham la gaya very rarely thada itum uklung itum ning katong itum shikasangai na classical song itum arui hon atamui thada music la ka shung la ka him lei mane atam ji tharanji simple sala ka holo guitar sing la ka very rarely ma sort mi la ka itum UBC li pamgrum ga sa nei shongzaram rind itum group aka sem khule ka itum very rarely ma sort mi la ka itum ring room ga sa nei 2005-6 and itum solaka ponda shimpan roglaka achi 15 16 17 years with hili itum id ungrok the kleine rimpaye hide the unga gaze patam tran ngasonau bingna ram hiwe church hiwe mi bingna natum we laje akashi mangasami lo the hangjine la tam khungrum lamle mne athangje itum we themji itum we themji la ga ji basa sigla gaji mangji hangkhwing rog laga thagaji basau se the ari ka da khle lak mne practice la mle mne ari la same simple holo guitar ji sing lag ishi sare achal laka rivrali shikasanga pingna kongre kongra sai koram makan la kaphung yirei makan la rivrali shikasanga long le atumna ka hangna la sat khle chiwi mangai na sein na khwir kholong pam le bazang da rivrali atumna masot kimi samang he achi itum ram ngale hilila itum wi thui ga ya kharnau ping atum wi shikasang atum wi atam le rivrana shikasanga kapanga kathana ka pangkhoi la ka achi it the church ling ka da khle chiwi kharchanwi la serne rivrali itum masot mingrum se microphone ak lumission de lika kuramyo Shirin
Shin Shiman Ha Varetli Magaila Naning Kasa Nashit Kahai Kena Nitan Ma Ning Dong the Somiya Kashiva Makalai Broho Zikum Shirin the Taniya Nashit Kahai Makai Lagla Sayna Aina Quira Kalong Rami Tanma Wika Mata Rida Wika Rajan Biji Varena Kapang Queen Adam Damwi Marambi Lega Shitwi Manga Wika Mima Ralu Ili Ralu Gaji Konma Ling Dong the Somiya Kashiva Makalai Broho Zingum Shirin the Taniya Nashit Kahai Makai Lagla Sayna Aina Quira Kalong Rami Tanwa CBS UBC Punger, CYS UBC Punger, Mrs. Ayuila Kala Shongza Ramrin, Natum Saikoro, Ligachung Kaning Shie, Rirana Rockshot Mika Haiji Ain and Natum, Rirawi Kapatu, Masad Line, Kasa Mika Haiji Wivang, Ning Shi Hirako, which he punctured Ngai de Laye. Ariatam, he scripture reader, Miss Sonim Kashing Nakapamira. Jiwiti Jangle Itumakayashi Kapaya Achang a Zing speaker, Reverend Soringham Ningshin na Adam Kwemirano. Are Adam his scripture reader, Miss Sonim Kashing Nip Midale. Kathara Bible to Pangrum se Leviticus chapter 25 verses 8 to 10 Pangmonchi kapiksang makadabhanga duiza jishadai na tuida tara aina tangda run kaka atam kala na tumwi langchin chi kum shinini aina shini shida shan kuida langchin shini jiwi atam zingum hangmatida jikora Jaina natumna kachang kashini wi kathar rathang natumna talu kuimareda kongbalu. Pyo mitang natumwi ngalay psychorally vashungda talu kongwara. Kala hangapanga kum natumna tharangasakta ngalay hupvali kalay pingchili tada jiho kami jishatlu. Jubilee hi natumwi vangna natum avavuna awishimlui hanmira. Kala natum avavuna awishimli latkong simpangra. Amen. Terusing okay. Post COVID kazagai mi malekle nantu I kazahode tesagja kujamali Nagaland gidli tesagja positive shock hai China yung sonoping li ina ihanu okay jidala ais mahan pung pai mera Doctor Jiling and Ingda Claping Lee Atumna Piat Mida Clava. No, we have been traveling for the last couple of days. Nothing has happened to us. That's it. 5 days itum mishini. Dadangasop laka
atom khi kalamat ha ji ijili ka tyo ni mong ha de covid ya ga chang ni mai de ji ja na ri ma kam khoi ba chi wi thi li ung na kha ka zai ishi pa wi ni ka jang kha ji ba ji covid te le re ti is le ma le tu wo ji la ga za ba ta ra za ji ishi sim kur ba ja za ka za de Thank you. Ayaji, Shokogli. Political science with students side the nationalism with Karajana Gahang Laka. No missing the clapping mang na nationalist side Jimanim Ko. Karava Jana with Tanghul Tijima Shuna later Jam hunting Vajana. Chào thế là khăn mấy cọp được chứ hiểm mà sủng rồi đó em sao là cái house the save the sa chín là cho yêu environmentally legacy là nationalism có cái gì đó là ý về pastor cái nào ông giáo chỉ ba chỉ mà sang ai mà ra giáo em sao là cái cháu là lệ mà cọp mà ra cái gì ba chỉ mà sang mà ra giáo đấy chỉ sắc lá cái hay tùy nhiều ninh xé đấy ili hitada opportunity kami ba isi UBC li iwa nongman naw ne phungiar hi crossa ka I memory tara khali 1971 when ishawana nanui laka Nagaland li thanwa jara Christmas khong atam li chitharan ame than me chili pi khui resa laka next morning iram phenata kasang atam li la chithada memories tarakli phungyali aji hitada na thumui jaili silver jubilee atam li ili hitada opportunity kami ibu ngalong kuili chitha o chi souvenir li katyo ka komaji house jang ngui haire o history li ngui haire ga ji tarakle chithada masa sei isi tangkul ina issue program yang jana atang ina nationalism ga hangi mathana the topic mi haida thankful the Church of Christ nationalistic masana jang very shipping chi nationalist agi jino ring phanai re se halam thalang sa mera me yang mi group chi ini hi masang rang e ane ile ameji aya jondang ji Aadhaar card kushong rok jena na rame khai jana I ameji le ka changkhat ba a ili rame ye ka chi hi khreile theka tada ana iwe date of birth ma the da ili marag li ameji na isi ngui da le da jontang rectify sa ga ni chi pa ji pura ariba ishame la ke hi chị mà sùng cái này mà sùng khui cái này chứ nào là vấn à mà thà cái nè ba mi hay đấy yêu hang khawai tara khamale mane Leviticus we 25 chili ka tong ka pi hay đấy cái này ina hang khangai pa athumui lo ne chi Israel nào pingui lo ne Kamata tara khale tam khui ka pai tara khale chipa chi mang ithum tam khui ka pai sa se athumui sabbatical which la malai house 6 years with the 7th yearly ngasam loji thirde od masaloji dale de kha vrevrahi mang khama brahmanim ne wo ja hang mi shit le de azing li pata ka na thumli
6th year with hili 7th year liva ot masalo ji dakle ji 6th yearly nali harvest ji plentiful mi ra ji de 3 years hang dakle ji ja plentiful harvest am pangasagra jingom gathum we harvest some pangra na thum ji de. That means 7th, 8th, 9th year lila. 2 years. Ot salala nahi na wiva lay sara kajinewa. 17ly. Ina ka pashoke. Leviticus with 25:17ly. Natum aka aina aka kalang ot masang roglo ka nawi vereli ngachilo kache I proho natumi verene Jubilee celebrations ha gai withili itum hi Jishu Christa wi ko horji itum li legi jino Jubilee va mayon how mayon khliauda itum akhain akha malayshi thela lekha isingara jubilee mayon wi meaning malaimra Hindu mythology li hidada kharajana khale itum wi iwi contemporaries pingji khreli good English da khale de jao kaha ga English good English da hi kaha ga Chili presi writing, substance writing, the Chili ipaning athangji Jesus, the light of the world. Gajana. Jishu Christa he itumwe. He tim the jong le shinae. Ka ji Hindu mythology with story ji kharajan ji ka thakla jaka mask deer. Mathemene ka ji ba chau khla irom song himaleg ji mask deer the Himalayas li common sala kahaya chao ni ji awili nganam ka pha legi ji nganam pha na haida akhlata phungda khle khama thema da ina phungda legi ji chao ba ji hima thei thu da Himalayas we ngohongli anganam ji ka ji wana shok ta lekhla da khrom ji runs after the sweet aroma which is in him, not knowing. Whole day he dada yong laga angnam jika chili lekla jong da. Ito mere shila chita gaide. Ye are the temple of God. Korom simji na ne ine jide. Korom simji na ne ine. Jishu Christa we pom khawai ji na in na ai na ine wo kha ine ga ji himat hela khorom sing pha da le fa we thu very shi ka sa hi ithum chi tha da masam ra li jang ari pasho ka hai portion chi pa ji ina ma pa lui ke kha in the Romans 13 we 8 kala 10 and 14 up to 14 he palaka he wena itum share sa ka vai sa se khipa likha layman masangalo leishida ningai singaroglo akha aina akha leishi khangarog he ayin unshung khawai ne chide shep sit we live la tara khale da le ra hile church kya ka isi we isi tangkul we church li akhana ra la ka paisa na siu ji paisa tara khale ja he da khuing interest ji accrued interest ji khuingai na ha da mi jan thi ka sang tara khale de male do male gi ra tha ka faithful sala ka women society ling han si ge ja chik ta ya ne wo
jubilee with meaning, real meaning of jubilee. Log jine. Ningkhan ka jai na jubilee hi ningkhan ka jine. Freedom, freedom, enslavement, freedom from enslavement of sin. More we and slavery we ana show how log jine. Freedom ka jai na isi tangkul na isi very shipping na ka thada sagalat sagalat jaka ihi dada hangai jine. Ito Greek we philosopher Plato da katong nga shahir Socrates we nextly Plato ne atama khali Greek we city state we alungli democracy hi phamai thuye da mina kahona kahaya government ne. This is the best form of government the Greek we richum now pingchi sitsang lagay na jo hili lang na mathak may mali maneda democratic system of governance li appreciate sa lakale kasane ka Plato na awi oja Socrates li Athenians ping na awi teaching ji ma masung thura awi hang da khleji ithu society li sat sa hore ji how da ali punishment kami ay na poison ay na death sentence tayo katha da thirak lag jay na e poison mangla ka thi how ke chiwi thili Plato ji hidada hangde I have no faith in democracy. Why? Ki wangla e democracy ka ji hili I masit sang thure I we confidence malay lui mane ki wangla ja ka democracy gives more freedom to a person and he is not able to manage it. Democracy gachi mili ningkhan ti chungna mi hauda manage masathu echide masarathu echide chi atam chang chili Greek we author ka kala philosopher ka Pericles nala Plato na hangda kleji support salaka yes masunge democracy kachi hi mili mikamoli freedom chungna mi hauda manage masakara chimang maningla Greek we vrevrali kangachi malay to the democracy is a corrupted form of government. Pericles na hangide. Ina aji hi hangangay pa ba? Itom vereshi Jishu Kristo lisit kasang itom ping Jubilee ne Rivrana itom li awinawmiyara Jishu Krista ogutuli jihora laka na ili ningkan nga sakayri. Ningkan ka nga sak hiwe alungli na wi ningkan ji iwe ningkan ji free na tumli aruing kok mi kahay pardon sa mi kahay na wi debts pardon sa mi kahay maap sa mi kahay ji matana ye ka legacy alimi ida lewo I owe him I still owe him to give my love kachipachi chiwi Jubilee sang sangai jini itumi very shi mature sagawai sa se 25 years hi laga paimani mane itum Jubilee we karachan yang ka Leviticus lichi yang ka Jubilee hi greed ja khangamar gila control sa de it prevents greediness chiwi Israel now ping we chi karachan yang ka ownership chila certain period with hili han mi holo chi de certain period with hili slavery rausa da klechila raumasa lumira atomu Israel now ping we karachanli supposing iwi shim kur hi aji kum hi ma chung namasam phangtu da
iwi shimkur he zakwai suffice masaka mi shim akali mi we shim akali kashanga shim chili wala ka jo I nashiwi rao sa hauge nashina ili iwi shim kurli iwi family li zakwai mi lo jo da rao wasa chilaka jiwithili council ka after certain period ihi Ninkan Sahora, Kachiwaringapa, Israel now being with Karjanaji. It prevents generational slavery. It prevents greed. Kivangla Jaga, Miyakana property accumulates like Shanghauda, Mina, Awi, Louis. Awi property ji iwili panthang ga thada awi ina khuilaka yor laka ina accumulate salaka chiwithili after certain period han haugi ji it prevents or jubilee prevents greediness wealth ji accumulate sama manaka mikamogaji akasampanga khani sampanga mati sampangai but after certain period chi control sa gaidala han miaugi jitala to the right owner he vrevrawi economics ne wahi vrevrawi economics li we think yes, Israel now being we mirinli hitada masaka, there will be a lot of greediness. Chung kangai accumulates salaka ahi power corrupts power gajitada. Chita how reach how the Virana he awe designly he shem kamine. Aji itum atumui hita the horde sukta saloga jimaning lak mane ka na we legacy na we look mashanji na we ngasod now li na we co-workers li na we kongnai li Jishu Christa naralaka katonga he paid it all on the rugged cross China he free side egin Kristungli timi gai mangai na Jishu Christa na iwi layman ji pe sami ere amman ji katonga mi gai ne mi hau kida I ringi gi hi Jishu Christa wang ringi gi no Jishu Christa we follower ne ji laga Jishu Christa na sada khle tam chi the da khle chi we ka tyo no ga la masaka ana hang da khle ana hi thalo na we khonai li le shilo ji da khle ji masara it is a blatant lie iveration in the mahang pai no ji iwe akhwa wa Jishu Christ my master is Jesus Christ laka awi thada ka tyo khla masaka itum very shi ka sahi ka ka pikne ji dai itum we very shi ka sahi 1 hour we very shi thao itum le shi na male shi tu te tu itum we church ka ka chi atam chi mang li very shi ka sa thai ishingara jili jakshi mai thui ga ji itum ka tha 자 탄다클레 베리시 탄다클레 빙지 이tum가 타는 적심이 튀기지네 카마탈라 마사 쇼크테 밀리라 히타다 카마타 사세 그지 담지 더란질리 끝하다 사랑라 히 끝하다 아투 그래클라 이tum가 닝달레고 베리시 그사히 땅쿨리 베리시 그사히 우크낭 나가이네 I bang lipam laka as we run a design chili we run we blueprint li
himaning la hipahine jang the paning the kleatamli aji hilizang jana I'm in the wrong profession the regrets ka sa tayo. Still I'm in the wrong profession li le the lela the evil rallying a handle. Currently banker aga salaka in one way or the other he plays some yere the vivra he lagla you wang the paning laka legasachi aji ishitangkolwi leadership kwilaga very shiwi platform chili kang ning laka yang jana you vivra ngui kai mai de the paning lu chili ko thasi do itum very shi itum mathamai da ring kai sa se Jishu Christa na itum le ning khan mi ka hai ji itum mathamai da leishing rok da itum very shi sa se ka ji na tum li ring zen hang khangai ne freedom hi mane sa the plungra freedom manage masara ka itum very shi meaning malay mara. Worshipping God, the purpose of the year of Jubilee is to turn our anxieties away from our dads, jobs, our busy life, and reflect on God as our provider. Vrevali kokorum, he Jubilee we real meaning ne. Vrevali korum hayaka, vrevrahi iwi my only God. Iwi vrevrahi amang khangate male mane chi haika iwi uga khanang iwi problems chi iwi ngaso na aina iwi khongnai iniwi problem khale chi laka tong ga chi chili pardon sa hora chili malai hora kyuwang khla che ka chishuna ili legacy chi china hak me Jubilee hi ringpa merano itumna mamalai gi ji Jubilee ga ji is a year of forgiveness kok mi kathe forgiveness love and peace chingri ga hai ga ji ina tumli hi hang hang ne chingri ga hai chili ina kharjana ga hange Russian we author awe aming imalai de leri awe shim kayang li now she now pingario sai chiko china ana shock la na tum king rio da kle china oh we are playing wars idum rai ngario do le and you rai mang rio no rai khang rio hi it is very bad it causes lot of destruction building la mila thi chikta chi mang rio lo peace ngario lo ji chingri ga jing rio lo China national pingji da ava kamong sung la room li sang national pingji ka zi la ka chingri ga ji ngario se ga na ma ho phok the thui chu ko chingri ga jing rio the la na tho China national kan ai uncle ling han ke da chang la kha nok sa la kha Russian author by Jishok Yan, got a how, Jen. Uncle, Kali Hapokshido, Chingri Gaiji. Chingri Gai, Riora, the issue decides, how do we start? Ukanang Naja, Chingri Gaiji, Joe. I'll poke them at Sagra. They don't mulakabum say. Itum Jishu Christa. We follow it to me. We are the messenger of peace. He Jubilee celebration here. Ishi UBC na. Surrounding churches being ishi PNCF jo. PNCF we neighboring churches katong gali. Chingri gaiji. Kala forgiveness legacy ji ishina ishi UBC na. Manga shong chat laga chi the mir no jo khanga te ba ka tong 75 years kan hai ko ising nu me thik ja 25 years celebrate ka sa hi aina ishi example sa laga rawi so kami chi ishi sam bang hose atum 75 years ranai re
25 아지 작지네. 저 라나 소미라노. 아멘. Union Baptist Church, Silver Jubilee Way, Day 3, 15 December 2022 Way, Morning Service Way, Rania hi, Kiomika in Hangstemiga. Akama hi, Choir Seat hi, PNCF Choir Nakwimira, Leader hi, Mrs. Soyorin Ningshan Tanmira, Opening Hymn hi, Theme Song, Opening Prayer hi, Mr. Rino, Soringa Makung, Pastor, Tanjing Pokpi Baptist Church. Special song he PNCF Choir Namira Aka. Jana exhortation he Mr. Leishi Mangkung, President PNCF Namira. Special items he Women's Society UBC Pungya. Secondly, Janyao Shung Miyashang and Lakamira. Itum scripture reader he Miss Leah John Ningshan. Itum Pao Pa Kuramigij he Reverend Dr. Ungnao Ting Kong Ha. And a topic, You Are My Witnesses, Kajihli, my Kaimira. Closing hymnally to my Kokrumlali 270, itumui closing prayer he, Reverend Kanmi Kasar, Pastor, Mailiang Baptist Church. Akama, Natorma itum church service he, Pung Shini, 7 a.m. li hopogra, here itumui church service he mohopok chaurang laga. 6:30 li itum yarik tong ka rakzib laga itum hili cha kabak mang na mangrum laga itum service hobo kwai sa sa gi yarli kastek san ning share. Aring a zeno evening service rajang haya. Natum psychorally kachunganing she. Aring a zeno service hilishu kwimi gahaya. Choir seat. Pamig haya PNCF choir bashi. Opening prayer sami gahaya. Special items in the sami gahaya. Bible pamig haya. Kala say hasami gidalay natum psychorally kachunganing she. Kala kasi kang laga yari hiya ka shirting ngay na hili. Rawi jan pao nagi the rajang haya natum psychora pasana 6 sala lamang lawalum turay na lakray gajihi shitsang dalay. Aring a zin itum ni majami kahaya. Oja Reverend Soringam Ningshin kachunganing she. Aman kasaka rawi jan pao UBC hili rayaw sang mi kahai hi. Nalay ka tumli tajang lakta atay kamathaya atay ka chungha ting kamathaya jinga salakray gajihi ojali itong wishit kasang hangjpundalaye kala oja wishim kurwi ministry mga bawayrano kala oja na planning kasang psycho rerawinding kachanga planning jili zadwarano gajihi hangjpun ngay dalaye. Ari itum closing hymn he kekel number 460 Sarah kala closing prayer he Reverend Pungning Asai Pastor Alang Baptist Church Anasamira. Ari yaro itum psycho na kekel number 460 Rirali kya gashining aningada masot mingrum say.
sase masot la khaya la ning gishila mi khingia kichingalai ksa khwa rivra phungyer apam hili nali shit kasanga khranau pingna nowi ming singda Union Baptist Church ringka khai adam shandaga aju 25 years silver jubilee commune adam sam kapang running shi masot na midale yola we ka harang raping nong raping la changda jubilee wiwang ungda myondale khongnai risai nari shit ka sangaping long now ping we shit ka sangaping association shit chang khangro ping ngosot now ping la kala church hi ringka khaya now shinau in hapok da khrnau rasung chau de aji hiktha manglawi chat khang lungda nalim masot mi khangrum atam sam khangwiwang ninggisila mirish tale chupri nitrewi tru khong haire chupri nitrewi manglang phau tale ye chupri singkum hiva sok mi singkum laki legishi phai khangrum atam laki akhain akha chu khmi singkum laki pheu mi khanglo kha chimkum laki han mi khanglok wi singkum laki khok kha sa khawai phaning khung atam usalak tli jililang bek sa khwa rivra mishit ka khwi adam seha sa khangrum adam shepa sa khangrum adam lang mai khar de sa khwa rivra noi pau khamatha hashok khangrum pau khamatha phai khangrum atam hi lakke hikatha manglawi chatkang silver jubilee li ratang khaya itom sai ko ri manglawi kjar sari ji saksami laga pro manga phekar karwaki ji li pro noi lukhamashan le gisine phekar karang sakmilo aring ya atami tharan noi rau akhana jubilee wi aman kasak jubilee wi khakalat Jubilee we saw me. Matan I need to pay me, Harry. Kasak of Rivra. Sari Kamata. Ogoli tip height had a it will be uklongly tip laga. Prohonary or drum was lucky. Ya, he will service how pok in a how pokta. Jingri in a cup sang hang sak jivang. Ning shishi, Harry. Psycho returning dunk me pro chishumi the capone. Amen. Akamang authority pung shinili hapoki jene authority service jena pung tharuk makaili natumwe sari shaksa pung laga pung tharuk makaili hili rajang miserlo itum Jubilee Hall compound hili tum ring a pawi chamang room gidale mirinli khamang masampang lagrang jicha akama ngaran mi laga itum Jubilee hili rajang gai ka tongli mimang kawai da sa lagayana ki mamay gala pay da sang laga akamang ran mi ay da klay jana ki pa aga I malay ay da shimli mangpung laga ragay ne jimasami lagla ka tongana 6:30 li rajang ser laga itum Jubilee Hall compound hili itum ring pawi ngathor samga phangwi cha mangrum se ngatum ka tongana la ramang mi ser lo bijabahi natumli kok ngai ne ida da ka saya ka sauge NS Robin, NS Leaderson, Timio Joseph, Thaingai, Victor Surrender, Winner, Laksan, Soreshang, Victor, Abel, Tingui, Natumli, Naka, Mes Holbag, Razak Big Vine, Sunday, the Shimshu Mihaila.
na kamang salala festival ba ay na Jenny na pa kaya Lisby NS Robin NS Peterson Emilio Joseph Taingai Victor Surrender Winner Laksan Sorry Shang Victor Abel ngatingkui hipingina ka ngarai misalo jipai na tumlipo ngai ne Kala member tinglaw tong kapag